Ćao ljudi, danas ćemo igrati Minecraft, odnosno danas ćemo pokazati ovako tutorial kako napraviti u Minecraftu. Uvidimo se ovo, zaštitimo se ovo, ajde, to mi imamo dobro nas. Ako Minecraft tutorial, kako napravite kantu za otplatke u Minecraft, mislim kantu za otplatke da je ono, ako bacite to da više ne treba na to više i onda to je to. I onda bacite i nema ga više. Sad će vam ovako, od materijala će vam biti potrebno ovako kofa s lavom, bilo šta ali blok, evo ja lupam to. Ovako ciglu ću sad, ne morate vi ciglu ako hoćete, možete, ali i od čega vi hoćete, uzmite. Da će vam trebati samo izravno ovo. I ova vrata će vam trebati, evo koja vrata mislim na to, ova lupam. Evo ovako. Evo ovako idete ovako blokom tu 3 bloka, idete ovdje 3 bloka, ne, idete 4, ovdje 3 i ovdje 4, tako. Onda idete još ovako, još 3 u visinu gore. Eto, tako idete, tako, radimo, nisam trebao. Idemo, tako, i sam dukao nemaju slajmove. Ne kažu. Ne to nego opcije. Dobro. Opcije. Normalno tako. Pošto ne mogu na zvuk ovih kratenskih stranova, dobro. Opet su to malo ih je na 5, evo tu 5, i to ovdje vrata gdje ćete, to je stvarno nebitno. Evo ako tu postavljate vrata i ostavite gore. I onda vi ovako stavite, uđete unutra, ostavite kao neku kućicu za, što znam, kanto za otplatke, čekaj sam stavim ovdje bakle. Čevi je bakle bre, nema bakle, ali mi ćemo staviti, ali stavit ću ovu baklu, eto, nije baš ovo bakla za ovo, ali nema veze. Bar da samo dostatno vam se vidi. I onda vidite ovdje u dubinu 3. Tako. Sipate onda dole, wow. Tako. Onda ovo okno tu stavljate. I eto, čekaj, što ne trebamo što ćemo ovo, nije uopšte ni potrebno, ajde. I eto, to je to. Sad ćemo mi prvo neke stvari sad ovdje dovedemo odbaciti. Što znam, TNT, lampa, potisna ploča, povrtarska kolica, ne znam, zanatski sto. Eto, ajde ovo sve tu ubaciti. Ne, čekaj, jao, ljudi moji, zaznuo sam se, čekaj.
Samo da im... Šta je to ovo? Tako. Evo ovako. I otvorite i onda ovo otvorite i znate vratom koji se baci na Q. Q, eto. To sve možete baciti. Evo možete da vidite da sve ako mi ne vjerujete baš da vidite, čekaj samo tu. Evo ću maknuti da bi mogu baš da uzem. Šta je ovo? Čekaj, što sam ja ovo džabe makao. Ajde, bili. Ja možda, evo vidite, nema. Evo neku puno stvari. I eto, to je građevina kao kanta za otpadke, građevina i tako. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam je pomoglo. Ako ste ostavite like i subscribe. I ljudi, aj, čao.